Tourmaline, dat ass den Numm vun der afroamerikanischer Autorin, Filmemacherin a Queeraktivistin, die dës woch hier lachten Installationun Tourmaline Pleasure and Pollinator am Mudam präsentéiert. E Wirk, dat mam Prix Baloise dotéiert gouf. Man bütt en Dialog an dodurch e bessert Verständnis tëcht queeren an net queere Millioen ze schafen, inszenéiert sech Tourmaline als Figur, déi ewéi eng bei hir Kultur duch déi urbanen Landschaft verstreet. Of an net fir viel keng einfach Zeite sinn, gëtt Bereetschaft sei geich niwer verstoen ze wëllen ëmmer méi stark. E leng dat de Scheidief sinn ass en Zeechen dofir, dat Mënsche bereet dofir sinn. An noch wann se net immer direkt verstehen, se sie bereet sech Zeit zu holen, fir sech mat den Nanner as neen zu setzen a besser verstoen ze können. Niewen der Produktion vu Filmer beschäftigt sech d'Autorin och mat der Biografie vum Marsha P. Johnston, eng Zentralfigur an der US-amerikanischer Queerszene aus de 60er Joren. So spielt dort Geschicht an den Heritage von Aktivisten an Aktivistinnen aus der Vergangenheit eng wichtig Rolle an dieser Ausstellung. So my work, my art, my film, my photographs are really about reflecting that back, being Mg Konst, mg Filmer a mg Fotoen hunn als Ziel dat ze reflekteieren. Ech verstehe net wie eng Meigkeet Mënschen déi vergiers goufen ze eieren an run ze erinnern, dat Schidere verdenkt huet gesinn ze ginn, erleft wéi och Fre ze erliewen. be filled with pleasure and enjoyment. Am Kader vum Vernissage vun der Ausstellung invitiert de Mudam op eng Reihe Gesprächer a Projektionen, wo fréiere Filmer vum Tourmaline e klor zeechen, dat Konstszen aktuelle Gesellschaftsproblematiken net direkt drängt. Et donc ça, le musée est le reflet, l'écho est en résonance avec cette évolution et c'est vrai que ça nous tient beaucoup à cœur de pouvoir intégrer ce type de projet dans notre programme. Tourmaline Pleasure and Pollinator lebt vom 3. März bis den 15. Oktober am Musée d'Art Moderne an der Stadt.